Sista pucuk rakyat yang bu aluhi nang cekong dunduk pan stame karbia puhu pen karcupon ya pan si suning rila si pacini lo Chairman sir borsing ingti alang lihin bele paron bontulo na musuri nang cedeng dunje fansi suneng rilo kaci ingti pi alang listame musuri nang cedeng dunje fansi niltum komiti hin pen suneng rilo cerulo mensi pajir ponpo ini Stefan ingti alang lipan stame mutha rong asar bensi pajir ponpo Ijoy sing ingti pajir ponpo kahan ingti kaddu kabe api sareng do lasi alang lipan stame musuri pat kapajir poni panil tum komiti hin dan cisikang lo alang limen kathu phang cupi alang lipan haladak si pajir dampo iya lagi putra dudulang sar biren sing inti alang lipan stame peron sar hin ben si pajir ponpo Rason datang dolang labang ke ilitum kacing hon mutha center Gangbura sorkari Gangbura sar mohon sing tihin ben si pajir ponpo alang limen lake bina suba alang listame musuri nang cedeng dunya pansi taram pon lo to nili pini karbiseng kan kimi akhir gir ladak stamya parjuigi nilihir gir lake lason helo karadom karbi solando arada so wangnon jirpi penjirpo kolte injir an edo ili talon tali donang po pini helo karbi sengkan kimi aranilo lasi ili doan sumsi sokar biaso sengkan kiminang lelo pusi seng arong cehok conpro sirong yang nai cingyok lo lohan kimi colong po inghon arve nang lepo anke jadi cunong cusimlong po pung seng ciparong sokar biaso bang kareng pen kalong ning pipen ning so carnam cijua lamong sangkeng litaha inglong jai dirit ara maju
lohan curi dam nang ho serong yang nai cingyok lo birik arwo do olo hipiat hesu pubang cingki kareng pen kalong neng pipen neng su lahelo kar bisengkan kimi akhir jirlo kardong kar bisolando solando aradaso kardong